crown of righteousness. Twajarangu ahabu Keren has graduated. Kada bankuko ba graduatinga babajweka ingofira babajweka chirungu. Nambwenu omwigure yari. She is a crowned person. Ahabo kuba yasingurensi alwino rugamba rw'umubiri yashasha konka tia rusya muntu wena tia yeshanya muntu wena yarwa rumu Kristo nahabwejo kere nasimbuye obunako ngobwo kuburukwicara ibintu wetenga kwemera rumu Kristo kanto kwemera muwaza kurwara nobanza wamwakira ahinduka munywani wawe rero byone byawe bona kugendera umurwe no busasi ogumana niwe no munda kwa gumaniwe otherwise waba otine mze hamere waba takamwakire okasive mzumuruwe ngokere ni yagizere emyaga yija bipira alwensi ero kuchereje yitwiremo n'igiciro burungi nunungi kandi nunungi ubuzima buri muntu weno kijwiro mbiri ashemye kweteka tekero umwanyogo ahabo kuba amagaraga nabwo kanya kace twabantu garugamo cange twikiriza ubumisho gana mukama abapera umuci imitima yanyu wabare mukama rugaba magara okozesa umwiru wawe umuhoreze yiraka no kwigura umumero gwe kugambira aba bantu n'ibyo nangu tukwete ejinjiri etematemirwa imitima yetu tugasire abajurira kandi cyangwa kusime ahabwa Keren okuba aroro mojo okuba iticha kubisaba abana bakaba nko kubali abantu abeisha habwa babana ne benshi ikatujishitwa igaharo kurwa Keren umagaraganyensi abo bari kumukolesa kumanya ngenzi tuzirimo kabahinguzi
Mukamaranga ubushobozi ubona sima mnonga bwa missioneji kandi n'amagara marungi go kwendereje umunsi bwa kereni n'ebigambo birungi byenjiri ya mugambo aho kandi abantu bahayo uko kwekeje nayo ihurira abandi namwe no kuganisha cyabaho abantu binji bahireyo babashobora kubahereza umuce nebe byahirwayo dukwase keji kandi gushyira munonga izina ryawe ritarigamo tukumansi yo mukoro bwawe twena hewe Yesu Kristo mukama wetu Nabisirwawe tubareyo twabatwomezaho kake konka usoborozi twagaga twabusigaza mwenu murakashano kakutagata kana higuru nihenda kwiragura mwenu mugiro wira ko twabugera kugira ngo uyo mwatunge cyansa kiri cyagamba kandi tweze kare webare MC katero mungabo cyaki Everybody. Zakwakira our former member of parliament Mukunjiri municipality Honorable Mugumero Kajira na family ni bashasha na family eji kari ni mnywani weka Choir, All Saints Church, thank you so much. Mwenyechize tukubize muna program for the interest of time. Abantu bitu bashitami amshana abandi tibabasa kufuna kibunda. Ogunuuma ni member of parliament abembezi bedini abembezi kurwo mu government abanyamuzare n'abanyamukago abashubuzi na muryomo we no mu kitinisa cyengo kuyijaha ntubakira kandi twabeto mukeji okusibura kaka witu amazina ninye muwezi Amon amutabani wana bimanya kandi omwo ombijuru bekeji bwenu ntakagire hare nimbanza shaba ruhanga kandi mwebaza owakumire kaka witu kurwo bwazagwa na hato bwagenzere mbwenu yacyonto cyumusimira ekamba tebezo kake mukaka wite byabe natukora kandi turagumento mwesimirezana kaka witu abira ryo muntu obire natwabura arukutwegesa ngitwa bijuguru ngo kumukutere abantu twena twine skills nyingi ezatwegise oba kurwo mu business oba kuzahandi byona so asigire ya traininga kubanga ninjuka ubutwabe tukiri abana hato bwabira cyuruho
twaturuga ishomero then tuija tushikomuka ateresumu ati ngenda kureba abana banje tushikayo omuziye wakana mangu nomaresha nkibiro weye akibakijya akasumu kamarabamu ngo mwana yarara hachiwa hechero chumu omuzira kadine cyo gukora kwate emijwaro byitu abiteko mbaga abimuzirya tumara kuno kubanga twena ngo kuturahanuya kuruga farmers aho twabandize tukijya abana mpaka hanuya twena bintu twena turarire hanuya turarire no mukikuru kumara ubwire bwinji munonga kandi tubire ntwisha tushemererwa atwumuruza atwegesa bwen twura tushemererwe then bishika arho then bishika nkebiro bikuru kubene bishika omuzire kara takatire je program yo kwija ninga shaba bidu oshanga ntwebuza oshanga ntumbuza bishidade ninga mami tuzahi ya Christmas ati oshanga muri mena areba mutayiwe asigira ngo no akaka amasanyu gaba amasanyu kikahanuya atwumuruza atwera oshanga twena tushemerigwe then tubantita kumangwa akaryo muntu witu okofu akaryo atubantita orena ijano twijo orena ijana na muhogo atubizi kurubanje mutore kandi akaryo mukikuratine mani konkoreba ngo nayenda ngutube tushemerigwe nkabijurubeye bwenu abira ryo muntu witu munonga kaka bwenu turanshasha atugenzeroho konka atsigire ite twami nkabijuru kandi cyabire natushaba no kukwatanisa no kumanyana na no kurengana je kandi cyo ninshaba bato banje na bakuru banje itwa bijuru cyabire na yenda no kukwatanisa na no kumanyana mbwenu aharagenzere kwara derebe tukwatanise tumanyanyine je mazimaka mwenyo aharabari na kateka hoje mazima tukuzagamba byinji kubanga twazagamba ne story mpango konka nisima mwena bija abene ba nisima muryomwe obire nakunda mukaka witukuruga kare ubwabakina mani na hati yo bwabira ryo mu kitanda rwiremo kandi ingaruka nimbasima no kwija kumushendekereza akagenda je owa mukama kandi nebyo byona rukunde yone imbire mutwinire nimbashaba egumoho nitwe mugumene mutukunda nidonzaguma tubakunda kubanga twareba mazima muryomweho no mubyanga byona numutukunda mazima icyo twakebariza twabatekamo n'ekitinisa mukama abahwere kandi mugendeke aho umwarga hwena mukama simwe muhebare mnonga abishukuru mutero mu ngaro yahereza speech ne karausia kandi tukoze sakashana kanu mukareba ariho nakahire yagumana ko yagamba tikatushabe bona bakwato muhanda bagenda katwira basibizeyo kwiyagire kumuramisha re basigireho mukikura tumuka atabandi bona baje ndiho wagumisiriza ati ntagumisiriza ati nanjye nanizira gaceka ko yemerire undaka kwereze urausi mwenyekeze mbayise ho butuma basema nabanyabo kuruga karejesa upper traders nibashasha na family age na muno member wabo Mrs Caroline Mucharaini Wahab bathereza miliyoni mwene cheka cash kandi yasayiningwa bya Mukama Julius chairman Jomba Kamani badero mungaro esete reba nzizi nyonye neruzu ruzitwari tora umuhandikisho yacire seteze banyani bomugenzi bebemirwe Oliver kamwe nabana baroho basa kumwegitabo abe bari banyani bomugenzi Waka no mjani hapo leta ni mleo. Wale nufutera jeshi kwa chairman.
Mukamasime abebembezi b'edini abakuru ba gavumenti abantu n'abakyala mwene mu bitinisa byanyu nibanza kubashaba bukusasirwa nigira mwene mwarebanisha nkyeririrwe nabanza hateekaho omwirwaro ah'okushasha kwanje ninyenda kusiima Ruhanga ahabw'amagara ga Kereni nyokamanya 1986 twatura hamwe yaba mwana wanje Kereni akaba nangira bw'imyaka akaba umuhabuzi wanje yaba kansara w'abana banje yaba kansara wanje yambabura Kereni kombazizwe tarani Kereni akanegeze tarani azanye utashashuri ubundi ate tarani ntumanya wade niyo mshuruzi wa hardware konka Kereni akanegeze tarani Kereni ninjirani mundeba binji ukuzire mundeba kombire mindambaranti konka hinarwarire Kereni bulizoba nkangamana Kereni akandeberera ryo mirwaro marako Kereni wandeberera nsambye mu mirwaro Kereni wandisa wanyisa kandi wareberera abana banje bakakora n'abana ba Kereni nkabire nisha abana banje baryaha bije hano misho ata manyengu ababana Kereni wabakuzi Kereni ayanye sokushubura kuyabira kuzama saka kushubura atwara uko bile nanyukani shubure bijwara atwara ayoreka hakugure bijwaro nanye ubwo bwire nkani shubure bijwara nanisha abana abanje Kereni yareberire mwishe hano baba uko mwana uko gwarutandika ishomero wahabu muyabire nkamutwara Kereni ubumuro musiti ubundi bwa Kereni nasa kugambaho masimani ndengana abandi bakurumshako kumugambaho nisimaranga ahako kuba Kereni toramba bwire kuri wangambire etugambo wangambira ngu njiro kugumisizo mu bucune chole kirishe kandi nachikwa Kereni abana bakora umukono ubona nyuma manje Viane kansala Chitimba yatwire mitwaro 10 Chosha Electronics Rubare emitwaro 20 aryaha yenangu twachire MBNZ Electronics Rubare yatwire mitwaro 10 mwachire mwengurambara yatwe cabiri kandi tugumiza no kwakira obutuma bwanyu myenda okubayisaho no kubanjura omwami Andrew Chichira honorable to be Rukungiri municipality aliyaha umujo witu wahezarwa yaha mumurebe mwakire mutabano wakira yaha webari yatwereza miliyoni emwe mu muterero w'umugano baruhuru rwigana umujo bino rwigana rwabo ayakundi fatazi bwine no kufanya itotoma kesho tocha motoka shakambira okwashama
naza kwakira abanyashitara film stars mwino kutumwa bwanyu mu burete kandi bamayisa muri mugenda mwenu umwana mushano berembire burete then mu buherezeyo ahari family y'inamine na program kugira ngo tubakire jaho misho mwenu mwisho mu buherezeyo timu yona y'abanyashitara film stars Mushana Productions mwere kumana mutwakire Baja wahiye umaski nanye narajira ka MC Sasi omukeje twabasa kwekwatirira twarara ntutambura abo tuba twaba turi kunyoro konka twabasa kushendekereza omukikiro witu none bigambo kabiri ninga bishatu twayija batushitamisa aha bakuru bashitamira edini banyanga bana b'abanyadini atchanyegesa nzago matambure ne oranje abatikisimu tari cyane ko cindagarike kusigayo ekikwata wadini anzaga bambere kiratanye kushitamba humba marika mwenu kangambe kache amukikuru wido tumwedo mukikuru witabo kuba ngamushirira kinji nukumwebuza ukanda rukumpaba konka bwakire kampicere ahacamemba mugenzi witu songo arayi noza kumusasirija naye musini mwemba bwana songo akashaba umwanya umbanyashitara film stars okuzana nitwe ngo muco gwito kuguri tubanza tumuza barukwata tukambuza ngo umukaya yawe tubuzo hora kuhamza akakwemerera yatereza tumbasa kubuza umukazi wanje ninga umukade wanje kunizere nashanga umukazi wari bize nagumza munashuma nashikirira umukikuru wito ari munywani wanje munonga namujya tusongo nashaba ukwemerera nitumbanya shitara no mwicereze atani mwenda kumutasa yera kazana ni mwende atamutware amukwenda mutoze mwendo tija kwebuzabuza ngo umukikuru yahumura ukaza kutoroka tija kuronda uraboro twarisimukwa nkabanya shitara film stars ahabwe keji kandi ahabwa memba mugenzi witu baza kwereza miliyoni 2 mutwicereze kujiye katube yanjurire hukache tutandikira rubajuru rugaruko katubanduza rero nabone memba ati manu mukimanya yanjure sewe nzemo naturinda murere Sharif MC bikunta abarebera umuzano gwitu kandi zana kamuhumuza umukitinisa cyo mukazi nenye nifutandika na filmejo ogona mu mwanya rikero gacho bisho n'umwana utera yabo n'amazina jegwe nyine n'umwana atune avyozo cengo cenge n'izina rishisha karihe umushijo wa muyambera kuruka mu aruwa niyo abenaruka akazana kekiraji abubwira ubu n'umwana ijumba kamani kandi akazana kabihando muzano gushitinisa cy'umukazi nahandi bagona mu mwanya oguneza arwa rkunjiri oguneza arwa ya shema kandi oguneza arwa ya rkunjiri natkunda ari nazarwa ari nyabuganga oguna mumanya oguna muroji mukuru oguna
Madam Karehe Mary nazarwa Kanunga Kemitoma Abuna mumanya aha Mzee Baba kandi tuzanyire mizano minji munonga ogu Madam Shina kandi akizereka indi kuzana na n'ogu mucyara na n'uri umwana ogu nakira kuzana ranka umbikwata ahabya polisi ebyebera mu amateka munonga ogu nakira kuzana ko rwiba bashija babandi umwe atanu bahiruka munonga Madamisha Kitesi numwijwa ogu warwo muzara ogu wenye na wakitesi bamwita Madam Fiona nazarwa Ruhinda ogu wetse cyakarana umwana umwijuka kandi nishobora kuri umwana twine kitere cyo kwemerera wetse cyakarana muzehisha umushaka kuborerayo ogu nomwigiwe miterere shana kangama nazarwa Ruhinda na waha mu district ya Rwanda ko Muntare numanya niwo guko Muntare nazarwa Kazo nanyo nezarwa yaha Rwunjiri Uyanja umuturage wa Nyabiteta Mfisima munonga bukukunda no kuthagera kandi mwebare rukunde kumwe no kugira ngo bikanga kanyenda ko bari burandanye kushitama mukama kumene Royal Mnonga ni mubare b'abanyashitara gomoro jarikara bonire mesento mukuruka shaka naye njinjete zano mwishongozo wamane bakazane mumurebo mukazane nektumwe akwirukanga ni mucetegereza yo bakazana kwejuza agashangoro kumuka yanje intorokamo nabo bana utegekese Muyikirize ladies and gentlemen twakire Commission of Prisons tina afane Apollo bakwate kanahe kurga Capson yija kutumurizaho alianite ayemere mwachi ngubwo bari kwisha muyikirize twakire awa RDC abwaru kunjiri umambe wa Stephen Aliaha mukwano gwabanji kandi tukamaniriye kinyakuri mwakire muterero mu ngaro bari RDC wite burunji okubanite umusecurity cyitwa cyona ruyare rukongere kazama tuza kwakira Baba Stephen teka yece shongoro chimwe manyo for mu rwigana ibintu byona ne babiriki mukamurika simwe Baba Stephen cyeshongoro title ngerango kurka umubiri esnastane ugendeje uyitahira witu utulina Jesus Christ of you not so I'm
Sioba tunawashesha asime ruhanga Ibale ruhanga tafiko umiguri Na mwana no moyo orikwera Abikura yawe nitangaza Neba basiza weneze nirubyuna Akura omuntu no mwishobutareba Okuleiwe utareba na mesho Wenutaka niwo yesire Mwenewe tumutwaro mukumuzi Wenabicha akushenyechereza Mwenewe tumatu Birumumazi Omulibu kambe mara ya stress Hawene hama yomumuti Enewe tunalakaka Nabanyani Beitu echimakora Luhanga wasimule Nakuba Esha haketi neguba Eyetenga Abatunkeiwe Umuseche Komoyo Kowene Wetu Yamamalaika Abachirete Urugendo Rw'amagarageseji Mukama warumusimuza Urugendo Rw'amagarageseji Mukama warumusimuza Shongozi wa mani kungu mzee wa kazi notu retired mwongere ngalo zamani Tino mtuma kuruga Skylight Pool Professionals mitwaro kaga na gumwebwene JJ na mnyano wanje Napoleon murete muhereze abana bazani ba Pool Original hariya ni bamanyomwanyo kutushemererwaho twantu ryo rwigana rwitu mutwiyeho JJ ni warwine mutwaro kaga na gumwe kandi ajine kaje oze uzahadikise no basakuza hariya ninga ozereza soko webari twaza kwakira abazire bo mukikuru niyo speech ukuru na ibyaho itutebekanise no mukikuru witu da Froza na nishabanto yishe nanagambereho niwe mutuyije hangano imeraha niwe yakurizo mukikuru kayije bagambere then yargaho tuba twasigazo speech y'abana na government Mukama simwe Masima Ganda abokere yamse ahizuberi Eko mwana we ateka techi na sasa mnonga kana bodati wakadini abasizo beri na bakushonga zo na sasa mnonga akumwana we uyahiche mukuru kunye kuzara kere nukuyafire kere yanje kukaze mukikubu kandi kunawe kuyashire mugale kwa mtani kuyango ino mtani yamumanya yamuzweka yamureberera yamtomwirwaro ekibentu mugora chona ati abenachizo bunanzgo na kwa sasire kwabe na mramagaraga yanga atumutereshwe kaze nyakwendo yanje ayishe adebiho na ayishendereza abana bakereni okereni yafa mutakamunaga kumanu mmanya kokere na bina mmanya rusi na kushaba mwana wanje kokere na bina njeberera ntakisha kukomuntu nkaza kwijira kaza kwigo kwa polisi abazice mwena na bafise sara za kereni kere no mwana kwaru ache yukundi abishara za kama abwene Webari mnoga ma speech nonji yes Owishitindisa aladisuitu subugabe wayo Nsase Valence Kasese yatueleze mtwaro 20
nsuga bewayo emitwaro 10 twine Ankodenesi ntungamo emitwaro 10 twine Mushana electronic nukuta yayabwambire groupe arabetuferirwe konka twine kugumya abeka rero ukikora birakize byakecharagiro y'abantu bagendera tije turahamwe rugiro ko mwanya gurumuke abana baba kwisha irabizukuru biza kwemera y'umuri mama tuyibagereni umuro mu busije sibura mama abana bawe sima mama okubera umuzire umurete yakushanga sayuni mama tuyibagereni umuro mu busije sibura mama abana bawe sima mama okubera umuzire umurete yakushanga sayuni mama tuyibagereni umuro mu busije twasibura pena abagaha abanyabuzare n'abanyamutago banywane beka nanitwa abana bawe sima mama ukutubera umuzire ukatuzara kandi ukatworora ukatushomeza ukatwegeza gukora bamarayika bakwakire kurungi ndetse nawe ikindi atari umuzire rukundo yawe mama terweba umuhabuzi bawe umubantu bona umurege yakushanga sayuni kere nakazarwa rumurwenga abantu n'ibiri nakazarwa cy'abahisi asheshero umumagabishe na nyina rw'emitenda yoramu nabo bahati abagezi nawe yagenda kereni yashanga bazirebe umushabire urugendo rurungi nanitwe ntitucimanya ngunu bw'umuhanda ugendege yakushanga sayuni mama tumuhirwagereni umuro mu busije twakusibura twena sibura mama abana bawe umuro mu busije sima mama okubera umuzire umurete yakushanga sayuni bakamukuza ati umuhirwagereni bamwororanye baramufite kw'idini yasobwire yaza mu ishomero iyashoma umuhirwe agaheze cyagana ubwiro abakuru n'umucimanya icyo bwiro bicagana uwabiro kiza uburyo w'umurembe genda gakiza yabo w'umurembe akaba nakunda gukora kere nagashobora yakora senti ukushobora kwe agatandikira meneke yakora yabona mwesete akakomezamo yaza kwiga icarane umasima icarane akatega nuwe mukazi wo kubanza umuwesitani uganda ukubazize icarani umubakazi abirayi n'amazima umumaro ye n'anemerumo y'abantu batiyeriza umubwire abire
akubona imizomo wowe uraheze Apollo Chipuro Numwiru mumisho Sibure mama Nani venyeza Mushameza yoni Umushi witu Oritiriza rosi Uyihangani Uyiru mumisho Sibure mama Ahumuro mubuziti Kamushanga sayuni Turyate masonko Oyanga Chura Oyiruru mumisho Sibure mama Ahumuro mubuziti Nitenyeza Kamushanga sayuni Peha mirema Origani Yami mukazi Kizina nawe Oyirumu misho Sibure Tumusima Abukukura Abakona bakamana Nimwiruhi Sibure mama Ahurumu bisine Abira yeste bishukuru Rukundo ya jaja Bertema Owabuzu bwawe Natusima kuku Ujendeje Bakusibura bishukuru Ikenyeza Yakushanga sayuni Kunda kukora Patansa Okukundana Umubanawe Okukundana Umubantabona Tubashaba Okugena mukundana Umushanga n'umurya N'umunywa Umuzana Mutine songanewe Uko nani leta bana banje Uko Yesu yasire yashaba Mama tumwirogere Akabura kwekirogere n'umuruwe Sibura mama Ega sayizona Ojenege Sima mama Okutubera umuzire Umureje Yakushanga sayuni Tena kwakira former DPC witu Moses Nanoka Aliyaha. Aliyaha. Ukamutaru nzuri. Beri twine na former DPC witu Musa tubakirana na Waliyaha nawe ntwenda kumwakira. Ari Metropolitan na Kampala North. Twenda kumwakira abekitinisa yani musasiro kutabakira bitinisa byari. Twaza kwakira speech. Solo District Senior Phone Point Francis Electronics na Lawrence Electronics ni manyisimu abashubuzi mwahura abashubuzi bani kubisha baturetere mtwaro 30. Centenary Banka Rukunjiri batuhereze mtwaro 30 nayo mjakire. Yenda kubushoma speed then tukatunga speech age. Alex Batwe Center Mbarara emitwaro 20. Mweba nabari ne babakira nengaro twakire Darius Tweyambe oguni chairperson wa Landlords Association Rukunjiri atwimtware taralya. Nibas abarikora arubashwa Chiporo baishorozamu emitwaro 24. Omushubuzi naye bari Judith yatwimtware 10.
Then Bashabe Patrick Salongo Rusheshe nawe yatentwari 5. mwebare kwija mwebare kutwasa mwebare kutajika nshahejite yeshahe bonere n'ibyogambo muri bikubona tunga kama gatshara twasi tubone kitwa abagambe mwebare kwija kama batwumere kandi abomuje so nuri banitama gakoreje abantu barimo nabandi banyanyazi jana kunyo okushanga mama utafire mubwibyo na rwa na bate chinde cyanaenda kora sawo nagenda kwongera abana bande nimbuza kuzakindi nadaro urwiro rwambwire ari muri mwemere babarebe neno bamwetana so kuna kucho kuna stase ngani so ubwire natakwenda kutura umunonga abo ko banaza gamba umunonga atari mwiza kutwata nanye natsamarayizi so tukatambuza mu bwiguru witu twaza kisizi twaza mbara twaza murago Twargamurago, friend wa family yitano ni Gasho ya na tatmageza tumenatia mtware Nairobi akana naza kuchiro ndio sio bababi naona kwa ngani kusende hata kaja tinyera kutembe nyonyi atingenda jana motoka kutokuwa ni mshasha kutoka ni kumstribiza umuhanda so Nyinyi twajati wajitenga twaza Nairobi agagana bantu hacira nangwa n'abantu barungi batatanga kujanja ba kandi kwizere na ukureba arukwebekanamo ira yanyita twumva nomanya ndamaya jamutaye kashi byababi ndamaya jamutaye kandi nakugambira atazonyikirize tugambire n'abashaka mbaze y'abantu benda kumva niba bagiye ngiriromuka nizo kumurwanza n'abashobisha bakora meeting arema aho mukinshara ngwagaruke tumugariza mu makage abashire bigashiraha ubu mwazi kubagambo n'akace ndiforo ngite mukashisha akatagamba umuco wa shukari ashangiye y'iguru ukumutwara ahagendire kibari kunga mu byona twaza kutonga bugufu ikimwisi n'icyabashaho bahandikire report Gagana ni kageta metastatic gallbladder cancer aza kugira kwitegereza mukindi mushaho kamuza kuguringa metastatic ni cyamisa mukanse yarengide ikatangira gallbladder yazumunda yazumagufa yazumbaha kandi n'imisiyo nambwene bejire brox izo nzo findings z'abashobora handike n'umanya mu byona umushaho naranga basete muzitamo mukeshubuzo gatonda rwaki so mukama rwanga asharamu mwene shumuzo ya mutwara sitikabana na n'abantu bariya umugeze cyumuro cyubunji cyana mwana mwena ngire kinashobora hari gallbladder cancer nakini basakshobora kaje ubone ndaro musha ndamutse kwitaje
so nivyo byo mfunze ndio cyatira mama witu nakumva ikinanyenda kusiga muri subo ni mama yasugiremo na yongere igisigo igikatezemo mama akatuzara tukwatanise ubundi atukarebaga aba basisters bayombere ni the brothers ino barabere na mutayiwe azico chitesho na nyatsi chumizamo watandika kuriana tuzakushona azerebe so ngira nibyo ahandi yezo kubebaza mwebare kuja kushajika mwebare manda wele mwatwara mwaretwa mwebare uhagize ubwona kwa contribution zanyu ni nyingi kandi uko mugoroza kusikitinisa mwebare munonga kama batukumire kama bo mugisha na mwana mugarukayo mutambire kubugisha iyo nanjye ngati akazindaro ku rugero kutebekanise tugumizamu then uyo mwana n'umurimo gwo arabe nakora. Thank you. Abemeza b'amadini abazici abantu bona barugumushonda zona tinguza kwanja bushonda konka barugamahanga gona bija kutwasa ntubasima kandi tubakira umukeje bija kutwasa umukikuru witu Keren umuhirwe owatuzire akatworora kandi akatwegeso kwatanisa kwena nko kutubyaha tutakuryana kandi akatwongeramo yatwegeso gukora uryomwe okuyashomere ehiyamushikize wabena yetaga kuza higuru yaza higuru ohansa hansi bona konka yatamucyonco cyo kushubura tukakora kandi tukaguma turebera amakakita icyo nicyo tumusimira kandi noreba icyadukorire abena tweta twena ibiro bikuru tusitamaha tuganira tugiciro kikuru buri umwe agaruka mu makati nkiryaho ni kamanze nyanjureho umukazi wanje n'abana be bimuke mubarebe umukazi n'abana bogo mushinja mwemerere buri omahari webare mnonga mukazi nuwogwe n'abana nabo babo nubo ruhanga yatwire na mawitwe nuko yatasirire ngutugumeho tugume tureberana ngaruka nsimaho na mazara hari na wayimukeho kake owanzarira umukazi wija kuturebera makagwitwa webare mnonga twamure nebyo bike ningira bogwire abandi kamba sejere turi abantu bingi buri umwe kumwe nahayo kake kake nibija kushika ahanshonga muhero Ado muito batini kaka sente mama nyohero zaka sente diri yuno kuracho tuije hanu yanje korko atijo wazire ta tona shebeta wonyine na nyina za kuzana kija chalani kusimani huo ayo kumera kampara komba kuna jirembera zambira nyija nakomwanya wafisa sinata kana bazira kuna benye ndagarakayo ati niwe mkundu mu bwanjye muzima cyangwa atamu nanye nisha namheruka cyane byatuwanze ku umukunzi mu mugwa transport yebwiye byo tuyo kampara tikende nguzengera nyina kumenya gukora so umupikuro mwe beni gwatana sana wo munonga ababraza bandi batumanya ubusasi kwa bena bugera angambera akiza kungambera mwibukanzya ngambera abametu betikana munonga tumenta kabura kutatugamba ikiyashigire aratugambira cyatwana banje bazarira mu tawuni nyenda mukunda icyo natugamba ababraza banje ko kuyabe nashanga ndakumukundane nikwe na muryango icyo nacyo nkimusimira so ntajihare munonga nisima bashubuzo bakaregesa abataka barwabuteneka ababazizi bagenzi banje
na buri umwe na urwumanye kaba customer banje nangishaba mama nikama abesho n'icyo protocol zabo abakora gavumenti bakomekansa n'abazica mugenzi wito nani basima n'abakaja kuzikira niho banana banje bageso RBCs, DBCs, bamwe barwaye abenshi ni abanzamu nikageraga mushango wa polisi nibura abenshi mukunda nawe mukaka kashanganya namtuka polisi back to the point mapono mno kugamba mzee ubiyazarwa kafamili twajegita akuza iki cyiciro cy'umugita aza cyashanza bene mawe tumishkaho ki abo kumanya byanjye cyane gatwate mawe tumutwara Krista abakaza n'umwanya Esta kwe yagiye mu birongo kubamwakire amashako bwamushikiremo akaba umuhanguzi atari umucikaci nangwa katujete mu Uganda wari umunyarwanda kunkaka hendra Museveni na Mutwiri kaza nikwe mawe ari atyo uwazirwe imyaka akazarwa ko mu Rwanda 5 nyina yafa no mu Rwanda 5 myaka 8 yatanka kugira ubunazi bwo kurebera abakuru n'ababona myaka 8 ihigura kabaragara ku mucuri ranga banje akamashaka kamushwaje umwana yayigisha abakuru ku macuri umuyabo mukazi wo kubanza burindi kagite confirm akajiba yamugise cyane nito yatwegise kandi n'iki cytumishwa n'urukundo iyahira abantu iyahira abanyabuzari n'iyahira abataba abantu mabishemwe mureke tugire urukundo tukundane none batujya ibyamuze ni byinshi nibyo kubasa kwiricara abantu ishashemeza abantu bacu chanshemeza kugamba mzee nibice tukumishwa kandi ngana bakubona mzee ntumishka naija atakastamire umuno kuzika ukukubanza kandi no kumusika n'umuduka umushaka achinga wamwe n'ubuje achinga rwakati rwakasha naza kora barwenya cyane rwakati hino hanga akatwekera bicu cyo kutukunda no kutubera migeni tine cyo takakuna cyagenda n'abana Yesu akatanka kubura imyaka 3 yonka yagituma sone kirabyo ni kijana kirabyo kigendo cyacu kunda kirikaho kigendo ene kwe mawe ya tubera kikirabyo ishwata kumwisigama nabasa kugindisha neza twatuchimwira plan ngeno kuno kunaka kana sima baruna banje kurwanje n'abantu abambera ho okura mutwaza uzatuno kusima tukumenya kuzanarika bichani yo mwebale amara shani tushobya akoba ikigere cya mawe nangwa kino kageza mu nangwa nakara kahera mungere mungiko yeke mwena ni mwabazi kino kimanya abamugamba n'ukimanya konkeshara ngwamugitamu anti tufone n'uko umuntu
ubasaka mutigere chumwe umungiti kandi mushobora umugongo n'ubwoko ahandi mwebare sadika kandi kugapo itkashe abashuzi b'ibintu nakwandiri abashuzi family n'abashuzi mwebara kuja kuzikira aho mwihava mwinjira kandi mutendeke munyikirize akazindaraniza akahereza bishiki abebembezi b'amadini aba gavumenti abashubuzi abanyabuzayi n'abanyamukago na buli omu mukitinisa kye ogundi omurundi nimbasiima nimbebaza okwija mwebale munonga kwija kutukwera okushendekereza mama wanje Keren Tumuhirwe mwebale munonga nzagambaho byabo kuba bingi benabagambira nyamwazo rero namara kazindaro nkaho sister wanje umurwarize nawe yagira iki yabagambira bakasitoma beye ninyongera kubasima no kubebaza mwebale munonga aba bazizi bagenzi be mwebale nangwa abazizi babemba kunda kwija nkaduka umubaziza kugera kere naringaye cyonga cyasikunguza ntaza inayiyaza twonkanagara mukonga tugambe kena he ntaza nashasha mwene abayegwire nk'ebintu kwena gukere na myangaho omukukomoro mwe hagira nke cyamushobera ni bingi mukurwara kwebare nje n'abantu 20 kandi aba bazizi bakwija kumwebuza mwenu ninjira bagizire mu kufuka kwingi sorry bambi byebyo nyongera nsima abanywani beye ngarika nsima ekibina ekyabira rumu kadungu bataka kweyama ekimba katinama mwimuke zirebi n'ekibina kimukade cyabantu kintu kumanya cyomuka nijira mwana barebe no ibandi bakora mwebare munonga nyongera nsima ekibina ekyabashubuze cyabira rumu okwatanse kumbe mwine wadabina abatantombe numwija mujya mpasantu mubanje sentezi rero nzibahereza mwebare kumutamo gwesi jobe mwebare munonga kandi nyenda kwebaza omukazi owabe nashubura nawe mbara obo mukazi mbamwita nawe nyowe nchigwe mwana muto mukade wanje kare omuchumuru mbe nibumura nkorado kakandi muto ngareba ko mukazi umuntu wo kubanza atangiye kushubura nawe akarete kigugu cyengoyi achura ngaho akakire ko mutaxi nyoni kwendi kuyijuka umukazi w'umusiramu murungi muhango atahe bintu mukado mwaka batine musente kukabo kugira ngo akamwine mo bwesije umukazi wo mucyo murungire yamuhereza siuti nkamunana atezo no cyako hano zishashu agenda aha ngobwire nanguranye taruko nagarukire ajate bintu nibiho wana mu bintu nawe atogo wabe nashubuza ebyo ntogo wabapereza amabanje ndi atata nyine dukambara mwenu bakwatagire myaka eri kurenga ki 15 nango kabira rwira ninyembe nize yo shopping nangu na umogwa mbuza atkumpa mamulagamba ki karubwire ko gatambika kubuzaza ntarbine ka arsazi tenatana kankebi ampa bere mbasi yo kumuha ebibure katubirige mbemhereza so naume nani kushaba yimuke nkwebaze babare naume kugumisiriza mukade na hatumbe mutwatagana hamwe opereza bintu nawagera ati nshabe sente nyingi twokamenya nyene kuza shopping atapa hatano ko ine naume ateje kukweta nchimugamba ati nyende bitabiva abuza atkonga shitine bine wano yenayo aze byamabanje ngomwe bari kubuza wano wayana mamtora mshashire yazi nabasa kujya twonka shinozi pariyari konka shebye byona ningo mwe yababyine yamamwe byamabanje nabugire timbire konka wabe nanje matwonka shite kwena mukaraze zinda twonka shikanye ne yakanda kasete ndabyo nimbukereza mwe n'umucyara nawe webare mnonga webare no kwisha kuzika mwana wawe webare ni kusima mnonga aherize n'amabugo n'ibitwaro 20 garabiro muri nyi webare mnonga webare mukazi kandi ekyamheru mama wanje ogu
abira demansi abira domwekambi munonga nekindakabasa kukora ngomubwire bwa Christmas imwe numurebera mukugira ngo numbazizi w'amani konkabire narabo mu bintu bihango niyo nangu nitura mutamu mitinfutura konko mbwire bwa Christmas omwe mbenisha kunu kumuyamba habo kugira abena abaine emirimo mingi y'abakazi yasiyuti abena arukakora ayijaha ariyachachiro tambura kuzo mu muryango mukadaba yo kumura nyibuza nakora umutwe nukora guta mwibuza nyuko mahara weye habaye nakomora shaha ikomene abayashaba ikomene abayana atangana kunyibuza kana mwera bari ebyome byo kuchoma cyakare ecyo kurira abira limutagira ngo okukora kuti ngubikisha nkaruhanga yacu bitesente pa yastera hansi omukazi okabena asikolera kandi nitakashitekamwe kintu kyokukora ninyishuka kare nyinaba umangu akanada kusitama kyokukora akatweguze ebitoke kuruka kasozi kuriya katwe kamwe nakuko muhanda gukanda abo kugira ngo akatwimusiya tugende naba kushomba ebitoke gukanda twatwegura ebitoke nyongera inyuma y'abanyanyazi nyondi kubinaka kana ko hagaro mwende ebitoke bikendera namanyo kuba yabayogura ebitoke biramwagenda inyuma ari kubitorogora ari kubihatukomweye cyangwa byayigayizire werehema akatemba kapita kaye bitira mukakaseta abo korugendo rwe numurabano.com so wenu mama wanje akari umwekambe cyo nanyira kubareteraho esente tukugira ngo uzikamugwera esente akasikorera kandi twakakitekamo abo ni baruko ko wabya mu bishonyo k'ibyakoro cyutapa kandi ahemuka cyonkeje tunayina kubagamba nje byanje byakoyo kandi akugira ngo abari umwekambi nkabani nyebuza kuba kugira ngo mama yafu ndinasta makaboda to makamtantera karaka nyuma wanje nimabutiya famishana nje kinagora himbuke cyo namenide kama niye kwabe na rubira rukume kuya kufata ruho nikangira tukayina kubandi tokoshesha nangushana hino wamune ketsena ntimunyona ndota so ndenye no kwikiriza kwango ngutarafi oizobe ryamheru ninyishika kazanye kibare Mune nyakibare akanda ise kubi arukirita mwiko mu rwiro rukoro munonga rwimse kifubati ngambira anti wanje kaharani tuna mukadi hadi yagoro rukoro ndatu twafanga no kubazo rukoro angira ateshi ati ngeni uri mwana mtono umanye ki baba manyire kugendo misho muramukazi wanje ruzi angira aturuso hame nyongi yokamba kwenda no kubikurira nyonga nyino kwitso kwanyika kuzaba mbini nanyitiriza ndaba mera kumita aburi ndaba twakwicheza ngenda namuterera mnyano wanje Scovia mugama taza mukade nasi akubi kutaho muchenye ndakanje songa rukura ali asinga ayina techaruza songo nde yaraba harwi igiswi yagenda babe matimo mukade yana shasha be nino babe mbadira ufite munonga baberwa kubi ate ngoma honi imureba nakwise akubi Hatina ni mwini manyekani mwini watu bata nikakungambire bw'ibigambo ompikuro bwariyo nanje ngumaho ndangu mwini mukadi takunyeta baryoku hariyo rwajuma ise kubi hati njena yeta amadukite twonkashi tumije mwakora tukana ise kubi bagize kureta za oxygeni ahirete y'abantu atwise munonga genda necendera na oxygeni tebarabase kujumteka akisyo kumukati kunkagira ati mama wahumura kwenyine mwenu Scovia nyenda kwebaza Mariamu ahori yemeratya Mariamu Scovia na sanyu mwemerere nyenda kubasima amaboko mumpamya niba mumpamize kurwaza mama wanje ekigambo cyane cyumwe kibenjimpamya nyo niba sima tya Mariamu Scovia mkanarasi na sanyu wa makere niba sima nimebaza ahabo kumpami mwene nebyo mama mukama petu umuro kirungi urwanire kumka feji uhumure mirembe nisima baramukazi manje mwena Caroline nisima Makirini nisima Naruzi mwebare mwena okushanja abanyokuzara wanyu simana abanyokweta bona barumuna banje bakuru banje banyanya zimwera ni basi yes nagamba ho munonga bonkije niye chance yanderizo kare
mama humuremurembe Webali mnonga Lucy na speech joka tuachire uri kurata. Abayobozi b'idini, abumva gavumenti, abanyamuzari n'abanyamugabo mwina twabakiriye omukeeji no kwija kucelebratingira embaga ya mama witu otulekireho niwe nimanyi tatuhemye Rehema konka nkagetinga baptized on Anglican Church because of the love of my mother. Niwe nokugamba izina Kereni nikinshwaza because I used to call her my sweet mother. Natambula n'omushaija wanje n'abaana babaza kubahubiraho Omushaija wakyakwerogore. Ningira nkokwe nyewe abingi nimugira nti Kereni nimugima nti Kereni alina omwishiki omwe konka turi babiri. Ruth yaba alina emyaka 6 ningira nyo nyine 5 n'ekicweka kubanga tukakora nk'abarongo otakubasa kutuwabura n'ombuto tukurwara ebigedera bikushana. Mama wanje owabire nanzaara akaba last born waba my mother akafa ningira nkanyine nk'omwaka gumwe nyo tinkumumanya. Mama wanje nibwe yabakira kunyereka akashana ka black konka nibwe yakwire nakanyereka nkandabira okubanga nkandikimanya nti I have a mother, a sweet mother who has really loved me. So mama wanje akankunda yanyereka love eyintakuhamya na mama wanje n'obyakubira roho munabasa kuginyereka akanshomesa yamsya a university level kandi tine kyabenkilakinga yaja kirimi n'obwokuba nonda kushoma masters ninga PhD. I'm there. So that is the love of my mother. Nekindi ekinkumwirukaho ninjuka nkamazire senior 6 yangira ati Remi nafa nkahati tinkubasa kuhumura namugira nti nami kandi abwinki yagira tukubanga tina hori omwanya abagana nyumujija wanje n'omuganda ntweta omubanga. So mami nigenda kukakasa at least osigire I'm somewhere nyine omushiija nyine amaka ganje nyine abaana nayo kugira nti hina obuntu bukyo tweta katerereze obu twentu expecting like next year konka tuwabasa koraki tuwabasa kubaho. Ekyo kyanshasha munonga era kibe nkinshasha munonga nk'okukyurira kuba n'omwirwaro nabiri mwine murago bakijayo kutayaya yagira tukonkana omwija lyarumuka. So ekyo omushaija wanje ahori rero ino kukitereeza omu bwangu so that my mother can rest in peace. Ahandi mama wanje nyo kutandika kurwara ningira ninyina banze n'okukimanya abamwe nimugira ngu arwire hati but my mother akatandika kurwara I think 2024 akazaho mwirwaro yarugireyo yantera yagira ati aza bankwata mushukari ati akaro pastor kuwitu arukura kuwitu mwana wita kamucharize yarabadu gari yanje yemerera yagira ati uwanyu mbwangu dara waja kuba yo mukoro nakamba tanaye toti yasaba nnyo ninga mukoro gwacho kusaba ninkubira my mother nimubuuza nti mami oli bulungi nagamba I'm fine nengamba te wakabona bali bulungi ate bali okay. Naye my mother by that time yali amaze like a week nga kwegamba tafuluma nemugamba tukola kino ne kino ojja kuba bulungi. After 3 days nangamba at least I'm feeling somehow better. So nyona amanya she's fine nti akaterera. So kuna abiri ndi aho my sister nija kubiya mushobira rwire kwa abire nakira okushereka nko burwire mutakwenda kututeganisa. So maje tusakuya rebe yamushobira jatunga mami takwekurura kurunje. So I called my brothers nabaje tumujimandi mami ariyo mukako mukata kwakurura kurunje. Nankaterera amedad yagira ata atkanyirukenze yonkoreki murebe. So ninjirogwe rwo yatandikire kurwara. Nahura ntusima yibamutwara STCs first
barwo bamutwara mbarra kwiyarugire mbarra yagaga season ryaba kumanya ubiro byagira ine so banterra nija nastamana mama wanjaho na mwaka kasha himungi nichweka kumangijana basi hicho na buremere na burimbuko na mtekera mami yari yajataka kamere mbire mazuru kwirintakariya yari yo kwagata kujya mununga kana ari kamere kace kunga yakariya wari bamuyariya pia mazire nkanyireho Uncle Charles yagira akumanya ekinyihire kisizi ati mbire ninyenda kwetereza ataboje nkabaho ibintu byabo Ruth muhire ibintu bye ati nabanyenda kwebyawe nkabura nina gukora nagumaho namara webirode nagarukanaga kambara namugamana twonkama mwabura wabakubi Monteresimu ujimurago mami yija twamutwara murago twamurwaza for like 3 weeks ayabire twatwara mu radiology for review yagira atabijwe muka bagira ngo ba missing ati nyenda kutaha. I respected her decision nakora na discharge letter bamusibura so abijwe nyenda kubagambira tumwamisinga munonga mwamisinga umuzire mwamisinga buri kimwe kubanga my mother bashahe mwene chweka chaye birebire neberi yameza so mami you have fought a good fight and you had faith really in God. May your soul rest in peace. I will miss you forever because you are my sweetheart, my hero and a friend. Wewe mnonga ndarende kanye English Nyina Hasonko ni wali kuza kushimbayo ainomuru mu muhango wa on behalf of the family gutumukwasize mbwenu nico yashembera yo nawe chile speech abedini abamba government mwena baryaha abataka n'abantu mwena ombitinisa byanyu twabakira kandi mwebare kutwasa omukoroko mweno kabarijo amazina ganje nabanyatatu lyatemba Sonko kambi mukizeho na madamu wacu ayerezo mukono murebe nuwogwe Maclean abana mwemerere abantu abana ba Sonko mwemerere yiguru biko wanyisize nababo mustame mwenu necyatuma nashembayo nabo bwoba bw'umuzindaro kuba tubire turyo kutwa planning ekintu kintu kugira ngo buryo bumwe agire kiyaka nangwe ebyo kugamba byenda koyo bagira ngo akatereze busongo nawe ubwaro bucura wabo ayego kugambira amazindaro koka kina masitamire hari ubwo bwinji ekipapura numere kikikire ukana kumanya no kuba kunashika hari ntumureke mwiyanjurire bakubanya nabaye ngo apana ngwecho tuchimazireka bweni mbashaba ahinda ashobye mu nsasira nakubatimbe manyirire nakwise niko kwisanaga emyamukade ninyenda kubihereruka konka naza kubanza no kwanjura omwami onko kuratine nwagaba Fred abanyabuzare bawe ababucenke bebembirwe John Kashobera na Canon Kazora Face na More na family ya Ret bihererahi Reverend Waswa nana omushomesa wa bucenke mwemererahi iguru abantu babaterero mu ngaro musana mwemerere zo na family zitu mwewale twagumizamu Fred abisha babashendekerize bona banwane bebona mugaruke mwemerere speed abaraka Kampala mu mushagatire nwagaba Fred
nanga shabanda barukoko mwemerere mugaruke musitame speed uri kumabwija shenekereze nwagaba Fred mwemerere tubacire aha mwebare amberero ka no kugamba nwagaba Fred aharukuyeho mukazi omugenzi ana muramu wanje wafire wenyuma ejoneka ya Kakondere eyedembirwe Jofre Kakondere n'abanywanyi be bona n'abatakabisha bamushagatire mwemerere speed musitame mwemerere nimureba soko mu Rwanda nakonaje aha no kurikwa aho naza aha second born witu n'abanya Amos abanyabusarebe ababucece uri musipeno bo bamwe bakashobera bahina n'abagambere ariko musitame family yitu eyambara mabaho mabona baruho mwebare barakallahu fikum banywana ba Wahab Investments mwena mwemerere ahigura mu mpubireho abakama bagenzi banyu Wahab bashamo bo rwigana abagiga bone bataye umukono bambe nshenyayo atwatena Wahab ahakuyeho mukazi Karo yerezo umukono bakurebe eka yanyu aba n'abakuruganye bingo Kelson bebembirwe Davis Rwakakamba nangashi na Morris Rwakakamba ori former chairman wa Uganda Investments Authority Makirine Davis Mama Karo na neka ya Rwabihurwa Petero n'abanywanyi be babo bona mwemerere muhubire habantu mwebare Nasari Bahat Apollo abanyabusare nanga abanyabusare bitu abarukurwa bugangari bebembirwe Francis Nyemera na nabarukurwa bwambara bayembirwe Amos na nabakahoko bebembirwe Uncle Fred na nabakurwa Kibare na Royce mwemera yuguru muhobera abantu nababo umurimo tumukurendiye ni gukora Nazari Original Zarus abanyabuzarebe na nabanshi bamwe akubana barikaka hoko bugangari bambara bona na nabemereze no mwaguma musitami bitu Rus aine aho mushije wari kurga family ya Kashoro family ya Kashoro aba Kashenyi Ruhinda bitu ogwebebembere umushije wo kweta Stewart ya Mukama na Gladys Kashoro n'abanywanyi be bona bayija bamushagatire mwemerere abantu babatereho mu ngaro natesa kujangu abashubuzi be abakwatagana nabo mu business ababazizi be harani bemembirwe Dokas na Karori mwemerere speed mugaruke musitama abantu babaterere mu ngaro bite cyane baho ariho nabimanya ariho abataka babo babucence nandabimukize none bintu bigumire byabyandebere mwemerera yigura abataka ababucence na nabo mu kindi mwemerere speed abijaba musherekeze uwayemera no garuko shitama ntutira giro cha Sonko wa yes Wakunu Sonko abanyabusare twabimukiza binji n'umwaguma musitami nanye nigeze kwimusira abanywana banje nimangu baruho aba electronics mwena na nabanywana bitu n'abashubuzi bo mutabona mwena abanyakitara bo bagenda film stars mwemero y'urubanywana banje abashubuzi badenoci bije electronics bona bariyaha abibanda bona bariyaha bona nimbareba wakati kubasha bakuturarga buturu nore twaturibize turyoku muturinde mu masoma tubarebeje kurungi kubakura mu rugendo mbene mutakiruka
nanayebwa nuza kunsasira nanyenye ndikuyeho mukazi family ya baraba irukorwa mu kaceka kitimba ubwo yebemirwe Mayanja Winnie Raymond Junior Lydia n'abandi mwena na neka ya Karyaro Gokwe abakakonkoma bememirwe Eliabu mwena mwemera yiguru abanyabuzare abo mahurira mbabo mbatera mbacire nababo mureba shine barahure bueno bakureba roko garico muciyu nagaraka ahashonga ya mukade ibindu kwijukamo nanga shitwe twire tumweta maga omurundo kumwe kandi kiye kumusima kandi mbindu kugamba abantu binjinyenda mbekwati hariho abantu bakanyaga isente munonga babashubuzi konka tubona namweturura namugambira tubona mukade bizinesi ejo yontire mukayakundemu ati torasirwe na sente kandi sente nofa buri kimwe ogaruka kisigaho ati mwene murye jinsi y'uri kureba ati turi abakumi b'ibintu byitu ebitwuba twozere ati konka tebyawe to kugenda nabyo mwene cyo nikitwedesa ki woyine munwano wawe obana murumuna bawe obana boha akakora kubi omusasire oshabe munonga orengo yakwamagara ngamuka dogo wagenda ekiyangambire kandi cyatwire natugambira ekyakabiri ekindi kuyishukaho enyumaho kandi ntandikire business atakatandikire business akagira taza bana kandi akira kutugambira ati tumuri abasigazi batanu mumanye ko murakure namwisha kwejugira namwisha kwekurura amataka omikono yanyu nk'emyaka egiye masoro mutawuni eyimbareberiremu mpaka mukuzire ekyo kintu tukakikwata okutulya hatwe n'omurayini buri omwe n'omukazi akamwijugirira tariho famire eri kubanja teriho neki nemu mukade kinkumanya ekiyabire akora ekiyatuyambire kyamaani kuwabire oyiya wagira oti akwata renti y'emyezi 6 agikushashurira oyerondire kapito oyekorire buri kimwe kyona konka ekyakwegyise mwene ekyo nsikimusiimira ekyakashatu nindijuka akatugambiraho ekintu tukaturi twena yagira tumuri egi etawuni tinkwendanyije mpururemu omwana wanje n'omu n'abaana bari aha n'abasigazi bari aha ekyo kintu mukyeke akuba ekintu zakubegyesa akagira ati egi etawuni turikuturamu emyaka eyimaziremu tariho neyiba tariho omuntu weena orikumbanja nanga akagira ati omwana wawe akozire omuseferiya yanje mwena kanagyezaho kakina kahango okutwegyesa okukora na n'emicwe emirungi ekyakana ninjuka bizinesi yanje yi natandikire ndikire omu ishomero nkatandika okuguza enkiito z'ebigati konka kazimaramu emyaka 5 haza obwe nkasiibaho omwetagurisemu kadanyamba ampesa arancha mpe kyaro 10 enyirukaza kuti abakaregesa mwena nomukimanya nkanda hariya ndukuzahera rubarasa enkiito karegesa rodi awa mukuru wanje ni wahapa kandi itokutulya hatwena taruta kumanya cyarani omwuga gwe abana bakusokwe bakashoma bakeganye emirimo y'ahansi ngo nibende ya gavumenti yonka mwabo moko ndi muferayo mwino kuyiya mukakora
akagira yatwegese cyarani ubwo mwana namakubaze rero no bwakuboku na manya no bwakuba nuwagaba no bwakuba chikoro weni chikoro textile na nino wahaba namakubaze esata najikunge pale najikunge nubungu bani we bitambi by'abakazi ni babazire ngani ngambara ho munyono wanje namugira ati nyowe no bukugwa no bungu ngwizina ngundu so tikukire mu mukicamani ndi ningarika kito nanga niza charanye nico bazira kandi ningarika nidegaye konka noro mwana ishire kurondo murumo achikaho wamutyo tingine mitwara abiri nande mitwaro ngaga aho gataho wisha ku masitami arushabiriza kandi yakuye natandikira hansaka ko mwene cyo cisha kuremesa abantu okorwa mugoro mwene echo tukatiyamba twena ka family kandi twatanusa ngo kutulia noba kwa na mubitu twatanusa cyo mukade kuna bire ndio muduka ndio kwinyuma ndiyo n'India hati narukunde bari acharani hizo mukazi akatandeze yacha tkunkiwe kireni aba bana bawe bo kuteka umuduka tubari kukwiba mburira mukade yamugira ati manya umwana yakwiba ryo wawe konko kahirwo kagira umugisha inyensi yakekora no bwakukore byeye konkatabire chifwa mutuma toroshasha no murundo nagoma akahoremezeka yande tona akando kokora kandi kurugobwe na iraganisa nti inyine kufa yonka kora umukazi cyagambira Kristo nyencha karande benge cy'umuntu w'amana ebindi byona no kusima mukade itwe mukade wo kureba kuturya taro wa mushabirita kanoko noga kubumba akaishaho adwahaba na kugabira haji aishaho atchiporo na pahari aishaho twana mukade tuna kitoka tulio twara kahatini yakushabire kintu ata hapana hatinyona araba hatobana nakumbeka babato kwenda kasana araba mwino reba ngo umutumo kuyabira yine akatubyurtinga mekintu cyamani ito twinengekireza ahantu twinengekireza yo kugira ngo umuntu kugira akugabire sente zitari zo kuyamba just ngo yakuye just kugabira ati tora atakwire amagezi cyamani umuntu yakwabura ni kikuru munonga nukumariraho nabagena to muzindaro nagwega hato mpora aza toro kubama hato manyana garikenya makachi konka ndio ni marira nyaburo tabagaruka muri omwichi witu Rehema aline banywane be abamushagatana bakurga Kampala mwemerera yigura abantu babarebe. Yes, abarga Kampala azobwe harumu umuko witu owa arukurwa mu family ya Cheyine Christopher oba kweta Semanda Richard iba wa Rehema yemerana buisha nabo abantu babaterehe engaro abana bafeto baneze nyo basebo debanyabo mwebaro kujja no kumera nafe mbere no kumarira speed abashonga yo kwira bamwe bawo baragare hariyo family ya Uncle Charles aho ni malisa abana family ya Uncle Charles nenda mwisha speed mukikamu garke speed Uncle Charles family ye Uncle Tumwesi Jane yerimo ba Eric Bright atsheme arimo chada nabandi mwena atkahara na yerimo Agustini semakura nabandi nane ya Reti Kesande shida omwichi niwe ja speed mwamara mugarke muri kai mwachererwa nabagaruza Yesu haza turira ifabo na FM Studio B marira aho mushisha nanga former MP Kajinda nigenda oyemerere muri abantu bitu harimo ba Rutahirwa hariyo nabandi abaritira ba movement aba FDC mwena muri abantu bitu kanto basima
no kwesa umukoro gwite kitinisa n'abashubuzi aba bashendekerize group yitiyone n'abantu bo mutabuno mwena n'abantu baburisho mwena mazima mwe bari munonga madamu wa mama wanje nanga masa witu ekyo nico yabe nakunda ekitinisa nk'eki omukoro gwe n'okugwaba n'abantu okumwisha omwingi mazima mukama amuhereze ekihumuro kirungi nabisha okugarukayo mukyende kurungi. Webale mnonga Sonko aba speech rungi mnonga mwendanisha bamugarukiyo reba mwamurabira webale mnonga basabana banyabo ejo speech y'abana twasigaze speech ya government niyenda okutwara okubaise condolence message kurugaru kungira Farmers Cooperative Savings and Credit Society batwereze mitwali 10 twine nyenda kubanjura arahabajekireho na lebo Minister Blight Rwagarama twina Kona and Hope. They are here with us. Please, you can stand up for recognition. Reba baba batuyaha kandi bagumire nitwe kurwo mukashisha. Twine family ya Haji Bananuka batwereze mitwali 16. Twine Oscar Machumu kuruganya Chibale ya mitwali 20. DJ Alex ya tfeche zaba DJ Nzezo kandi yakora mu Rwanda. Twachire mitwali 10 kuruga wa Moses Investments Rukungiri abubona batwereza sente. Justus kurwo mu State House yatwereze mitwali 50 yatwererezeho bantu bari kwija kandi twazifuna. Twine hona Ingrid kama tene turi nawe yatwereze mitwali 10 nayo mjachire. Haji Sali tulyamureba na family emitwali 10. Mujikirize umuligo go mutano nyachire oli general manager ahabwa Radio Rukungiri, the voice of development. Mwana wanje lyaha Joash Muhanji mwine kabuchika. You can stand up for recognition. Na staff mwena balyaha kandi babatwire mitwalo 10 kushasha na family. Omuligo gwo mutano, ladies and gentlemen, yenda kubanjurira general tumukunde alyaha mumwakira kugarani tumutero mu ngaro ukuze abantu bona alyaha kandi okuna n'umwana witukana munywani wekeje muyikize obutwineho ba members of parliament abalyaha twikirizinga ngo speech ya government obwana ba MP tujaftan chiraidare iza kushaba uri area member of parliament abwari kunje municipality kona lebo Dr. Santaigwa beje kwaka zindaro inko ohostingira aba MP zabandi then abantu noisha kubanjura kandi nabandi niyo nabaherezo ubushobozi twakwakira. Awali munonga MC eje kanisa kandi beberwe DS witu abanyadini mwena baryaha, my colleagues members of parliament, honorable neighbors namanya ninkushaboije kandi hamwe na honorable media sinatunda kaharata niwe ninkushaboije aha ba leaders bona baryaha basebona banyabo mwena mu bitinisa byanyu. Mukama ni murungi ubwire bwona kaza mutero mu ngaro mpango munonga ahabwira izoba. Izina ni Dr. Rutaigwa Elisa omuturage wanyu kandi member wa parliament abwa Rukungiri municipality.
nitwara umugishogu kubakira mwena kuja kushendekeza omukeguru witu Keren. Nashemererwa ntabwo kuba wari bishonda na nishonda foshuwa numanya ngu omukeguru ogu yaba ari omukeguru kwe. Mwenu utakagizire icyo nagamba munyikirize. Hano twineho leaders bingi, twineho ba kansala, twineho ba chairperson 063, aba hano municipality na Naheru nanisha bangaho rabori hona oyemerere twakire. Nindeba hano chairperson wa Southern Division, nindeba hano deputy mayor na ba kansala Iju Gruvian na nabandi mwena mubatero mwaro speaker wa municipality na nabandi kandi twineho na former leaders abajyaha na ningira ngo twineho honorable Beti Bamukwasa nko abireho woman member of parliament na umumwakiye kandi twineho na honorable Mugume Roland na ni kwakira umutinisa cyawe. Munyikirize nyakire nawo abahurire muri benda mwentebe kandi kushira munongeje ya municipality. Sewo general tumukunde ni kwakira muri rukungira municipality ku rugaro wabo. Ahi movement ine bizibu ukijya municipality ohaboneye ndereya ni kwakira na wowe naenda kutestinga municipality kandi na Innocent niwe ni kwakira mwenu kapereza bagenzi banje bagambeho rero marire tini kwija twarugwire kwinji tujya kutwara kire kake unaribona gusa. Yebale munonga umuturage cognizant of the presence of the clergy, colleagues, honorable members of parliament, and colleagues, members of parliament emeritus, Honorable Roland Kajinda Mugume, kandi na Honorable Beti Bamukwasa Musanira. Baseo na banyabundi namanya nabosi kandi nivecherisha za byaro babo ninye mupira w'abantu bono muri kuhurira. Abana ba family ya Kereni na jahanu ya pemera nimwe abufegwa omukiguruwani mwenu twine church baturani batushomesa nkutubaho tubahabwa ruhanga kandi nakutufa nabwe tufahabwa ruhanga. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna. Mwenu iwe natwara mwanya mulingwa babigambaho ebya Kereni. Kereni akozireje webalo watubise kigambo yakira mutkoreje mwene cyaturetaha besikale twija ahabwo koraje kwa Kereni echa leta DS na basaba diko nibona ne kanisa ne kerezia no muzigiti nahabwo koraje kwa Kereni amwe n'abana mwene koraje kwikire ndenda kwasima abana okutambura mu genyanyo kwimwa mu gereyeye mukakoraje mwene uri kwendera nenda kushanga bagenzi banyu kukora mu government we owe duty okoraje nitwe mwene barukujiro kumoseni mukoraje okumoseni mubaba mazima mweke tukube twaba mazima tukoreje mweke politicians tukoreje
tubaba mazima politicians yena kwasha benshi. It is very important in kwebembera abantu abo ntabwo ejo kikire okuba HTs. It is very important to be fair. But RDC, it is very important that we observe human rights of all people. When no government ya national resistance movement niyo nikore kandi ekirungi government eje cyekoze kikingayo no koro bwambeka mwena ho tutamihona ojaro wajukwawe ni mbeka DS abo tutamina botabesi gabo ni bambeka jeno tumukundo tutamina bambeka wajukwawe kandi ni mara tutamina jeno tumukunde mwejejesereza mwenu echamu hep parliamentary hii judiciary hii executive kwebembera president Yoweri Museveni hii abakugera bajuni bambe itwa barukungira nitwenda kubatuma nitwenda umwana witu Dr. Besigye Kayo akuone na wani mbeka neno mugambira kuti kwenda Dr. Besigye imanga gogo kugarwe ostamanga kwa format DPC munani wanje Musa tumamusa kwenda Dr. Besigye neno ndipendera neto abantu kunjiri kuhunamire twabuna amashawe cyatugafira nabeto kuteka tekiro mtima gwitu gwatandika kwaka Rwanda geko neno hati mtwenda kugamba mwosire munani jeno tumukunda Kagame bwambori bibira ready bakulitira tumukunde mwabona neba kalitungu mshi mwajira mche neno hati balisire Dr. Besigye ebya opposition mubiyemu ebya ene mutabitamu itwara rukunjira nitwenda umwana witu aha nitwenda umwana witu aha abashumuzi ngenda kubatuma dipende esente ziturwe patisana sudivi netutu yanyu mureke kunama nitwenda obulinganiza bwa buli muntu wenu. We can't keep quiet anymore. Abanyadini deba France kaba yafa umulukumi runana chanjuna mwena chanjuna mna wikuni na mkaga no kazoye Maria Antoinette echachi ya rugayo chachi ya rugayo agamba mazima ngu esikoma mwenu chachi desi na niwena na timu na wambega wofutamina niwe n'abatu mugambire government nitwenda umwana witu ahurire kubera pera speech afi. Enough is enough. Abaganda as I conclude mubirebe byanu bakozera bamaye bakora militia bwa RDC jeno tumukunde ababana babuziko homundu ndebe cyabulanye bitambura umuparenti bari kutera salute those people they lack only guns and they can acquire guns factories are kuzimu zirachinje they can acquire and they destabilize us so nowali kuda kusinja nowe government yabo bahone mgamkungati ndisa mutshaka jeno nimu majibas and I don't want to tempt people to go to the bush. We must speak when we come kama twali na mshana ni yaho government lero bana bunde biro mutwa ni murali no linga bashaka no kwate mbu but we don't want that direction. So now bet your colleagues mwije twena tugambi sisi na limwe ebya movement tugine ebya opposition tubireke tudimani ngoma na kwa mtoro mwibaliro yachira anja kandi muchuri kwa gitsarara na wagikoro mukama maperuchi shaka famuno guulisa
Mukama wita simwe. Yesu asimwe. Bagenzi banje abukora nabo Honorable Dr. Elisa kandi na Honorable Namanya. Former MPs present, my teacher Honorable Betty and Honorable Kajinda. All leaders abalyaha abebembezi bekanisa abalyaha abebembirwe edini. All protocol observed ahabobwire umuntu wena omukitinisa kye okuyinja. Mukama wita simwe. Yesu simwe. Aleka tuzane. Mwenda mesije. Kare twachura izina media sinatkunda kaharata omnyishenjero kazwa district ya Gunjiri. Erizoba kandi neija kushasha nekeji ahabukurwaho kwa mama witu kaka witu umchara Keren kando murukweta nyakwekuru wanje. Ahabokubona azagwa na nyina wa mama orukumuzara ndeno byaba nyakwekuru wanje. Nishasha nabana mwena nishasha nabakaka mwena bashitamyaho n'abantu mwena eyimwaruga ahabokubye byakere babigamba kandi mwabihurira okubigaruka munimba nashisha okugaruka mwebigambo by'omukazi ogwe bantu bagamba okuyakuzire akakurura omutawuni Rukungiri akakora byona akatuleta aha akatugiyita ng'okutugyaha twena tuija habweye nimba nashobi kuyawoni nshaba ntobutugyaho tuijaho bamugambaho buri muntu agire kiyamwegaho yatache obwira tarukumanya at least nakyegera ombana beye abo twabantu tureba abamwegireho kukora kandi bakakunda abantu ndende urukundo eyasi go mu district tom abo bakumbureba aha ndeba Rukungiri yone rya ndeba Mbarara yone rya ndeba district Uganda yona eyeteranira aha bo mukazi murungi Keren ngeni shabanti eyaza Mukama mwakire ashashire munonga amwakire amtwarokwe yamtegatekire kandi abafamile ba anti bango banje abajyaha nishabangu Mukama base kubashangura amaziga gona gumwini abo kwani mpamvu twarga buturo twena tubasa kwamuka tugende konkani mwija kushigara ngeni musigare na Mukama abenwe yabashangura amaziga ahabesho ganyu. Ngeni mbanya mutezi wanje yargaha kandi byagamba nareba twena twabikunda ahabo mwana wito komerwe muri omuchome kokaya tushaba ngwiwe ngori mukojire ogambe omwana witu bamuregure ngogambe government kokala nenda kumwizusya munywani wanje honorable obonwe government yokubanza twina matata ashatu ga government twina executive judicial na parliament nwera akubandize kubona abaza kugamba rera kabeta abana cyo kureberaho nyobene abantu bacho kureberaho rero tubone kwisha tukabakira nenda ni mshabya kushama mu parliament era kushama mu parliament ekutwara bitisizo byanyu mwena nishitama nawe nashitama bajuria nishitama rwanje reka tubanze turibinga by example tubanze tuzafura ya parliament yoniwe rero tushabe barekura mwana witu hasa nyoni wakutaheza kuchikora twemerera afura ya parliament rero tuisha tugambira aba batupase tugenda hamwe koka tubebebiri wana tukwe bantumwe abo kwa government yakubanza bikai o parliament rero kutura chikore rero tuishe mutupase mutuhereze shara tugira ngo byapate tugira kubyona rero tushabe barekura mwana witu abo kwa yatfera na yatfera chikeziyona na Rukungiri echa muheru nisha no butumwa bwa
nga munywani wanje kandi sister wanje Rehema omugisha muto unashomire nawe Universal tukutambura abo waje nawe Universal 2022 bampereza obutuma bw'emitwaro 80 mumbase kubukereza kandi bukuyambe omukushendekereza mama wito. Then onobundi ahanjwekire family ya Kaharata kandi na mama wanje yagaha okuyaba nyinento nabo bampereza twijana n'obutumwa bw'emitwaro 30 mukama bampero muco haza byashonga ya income yokogeza antasya kandi tabira yebembeize kigeta parish development model. Parish development model nibakuhereza 1 million okwakatandikira mineke tindi kumanyendo mineke kabali ingana ki obwirogo kyonka muleke ngefanirize ngu 1 million ejo nobasagura mwe mineke obwire bweye population ekaberi ije muno ninjamu nabagurye mineke bakabali bache muno konkeri izoba population eri kulenga million 80 kandi abindi n'abato abari kubasa kujya mineke ngani million ejo ya parish development model kuwa kukikozesa je yo nangeri zo abo basakuteta agakuza kugura mineke kungado basakugire cyo watandika twayegeti tushukuru munongo mu family o consistency omuntu kuba mushubuzi akakora akayika kuba successful nanyera kubasha baba ruko barwumunda abatungira sentezo muzikwate kurungi olebe ngo wagire kiwe hamu ababaze kwijacha mukareba ari twanjurira abantu abakoze iseje 1 million kandi okarangwe kintu nikikora tulibeinga baryaha abarabero mu mbera zikumangeine okaronda no kuagura akasati ninga kugura slipa okakurema konka today there is something to start with wahirwe okatunge sentezo so nenda kusima omwa family obujulizo bumwatwereza ninyenda kubashaka mwena baryaha basebo n'abanyabo obujulizo obu mugire kimwabegaho kibatwara umuka nimwe mutira bintu bimwahindura omukikuru weitu kubumwererezo mu family kandi akagitereza abana beitu bakakwatanisa kandi bakarugamo nijemererwa gwa transformation y'inareba kurwa mukikuru atanikire n'emineke okazali bane wahabu n'abasonko n'abandi bagenzi bawe kandi bali abashubuzi bamani ahalivo yani hasa imwe abejukuru mwegere abazire wani ediniyo generation ekira kumwe kutishukaho ahubwo kwa bajyo mu .com na no kulira nikuche bajaza WhatsApp n'ebindi nibazimisi using engage nigenda kuona ingemenye tongwero mugulikiza abazire wanyu ekyo bali kuwasa kwabura etanjemeza mnonga nokushanga ngo bashijaba bona nibamanya kubazira jeza humanye omwoga gwasho omwoga gwanyuko ogwali kukora jeza oni participating omwana oli omutaunaha ushanga mweminyeto nimanya bazire wabo kuli nibakora kongo shanga to munyeto omwaji omutauni narabaraba mukonga ukizere kugambira abantu tabana tubabe kali na za kiboko zagaruka muzigarukemu konka nbagira ngo abalinda bakame bagiraki bazora mika bana abanireka gato bazorera misho wabo tazwire bisho omwana nakutishukaho nibagira ngo akarakusige gagandi ogira nikakoraki nikeimuchera abane mitemiri amara kuija wajireba jeza ho chikoro so nashemerwa mnonga nika government ataru speech zamani agokwa speech kere nakajikora ebimwawulira byona government wakora basyo government leba yabaje mwana wanje nabo bobali ebiwa gamba mwene numanya mwana muzana nimureba geti muzompira nareba hanu yaba Manchester United ninjana ba Arsenal baliho naba kama nkiko ba Liverpool turya mwene kumwe kwa ni muzana mpira kuliko mwa ine namba yali kujirashi
kulia na waliyo goalkeeper enyuma aliyo baka okwaliyete na neche konka wararebire timu nemara kunyise gora kulia hati goalkeeper waba banyisa nawo kulia nagiraki nashemererwa ekiri kumanyisa ngu nawo bali abagenzi bandi bazano wabaka kakoraje forward akakoraje owawinga akakoraje baganyise gora bona nibagiraki niba celebrating kandi njangu ndi mubareo ngende sebo mwanya kwa uri kuzana ngo opposition wagukoraje kandi nkutera salute mwongere mu mutero w'umunga nyendo yongere na voli ogambire timwe kandi izo wakuturanyise gora yesi yakijaha nitwije usharo all celebrate usharo definitely celebrate yena kwa bagandira ngo awireho nga 1.5 weeks ngazaruzira kureba Dr. Besige wendo yange kandi history ne korase ingarukanuzira kureba Dr. Besige nyine ho bagenzi banje no manyo mu media bakandi bateka mwe twanikeye ari kubi spina munonga konga tukazayo kapiki na internet kanye ikireyo namureba nashanga Besige ari nkoriya uwo muri kumanya ngashanga manya nuurikize no rekaina sente amazima ko gataho mwene bya ruhuna matagarika no kubigambaho Innocent no wakuvaje ni banda yetera aso baruke konka mayamwa mukaulichize onere bonarisha mugo kale uko katu cheke kama zamani tumaunga shari mkwekani echa muheru kale echa muheru season etahire mu baseho nabanyabo eyo kuronda karuru omwebembezi obwebembezi ni burwari ruhanga obwebembezi ni burugage mwene kuturare twizire twena abari kwende tebe yenda kubashaba baseho nabanyabo ronda history yo muntu utaza kufuata kutera karuru mtu ndani kubasa kukora nabwecho kwena ko kutesimbire tuze history tumanye ko muntari ndani kubasa kukora ndani kukorire rero bari kubayangobwe ni wiki niwo muturaje uwa abaze kwereza karuru na rero mwebale munonga kumpurikiza kandi abatashe berwa nebi nagamba wenda noja nshwan tukiganiraho kamazima ko gatahaho kandi nkomushaho tinda beiha kandi muraza kubireba mwebale barwa munda 2006 eta kutahamu mugeze aho kugenda mukayandikisa checking out mu register ahandi ruhanga abandindi mwebale munonga mwebale kumpurikiza abandi webale ba MPs bitu baze mu mpipa hasa mbone kugenda onale butayigwa yatame chabiri then kinene yaho nale bona bose namanya mukama motoka UBS binabiri ni shot echizayo o checking motoka na UAU wenda nani 5C orufugo mukiguru mureka turuto mu order tuzire kushendekereza ebindi numuza kuzakadara kanyu mwegambe wanale butumukunde ayino butumwa ijoherezo butumwa bwawe niwe kama bekeji nanya umurere yanjye bikana rwa yango kucyora mwawe mwahuriye
bakama bekeji ekayumukekuru kereni niyo n'umurimo gwanjye munonga izoba nkeri kubasasira abo kufeva umukekuru wanyu ubakwire niwe yanyimeretse bo ni kwekitiriza abandi mwena abarikwenda kwijandukira yemerera bakurebe iwe n'imyaka yawe mito wayepima munawe tumbi niyo nantari kwenda kugamba politics mbere narigera narenga politics nza kutisisira ubwire abo kuba hati n'icyakiri cya Keren cyaye batwazo ndingi konka inja kugamba ibintu bimwe bikuru ecyo kubanza cyabyona nyowe nkasi wo mwaka gumwe n'icicweka ahabwa politics nimpamya ngo mukimanya makuru ntumwakikorera kwa ijoro kamara meza aberuza abiri buri kamara umwaka gumwe n'icicweka wataho totoro ejo mucyani cyo mugitomo tugwanye nyino kwetegereza kwango kintu eki kucara n'abandi mwe nangwa nako kubuza muri muruzura ninjana mu kitayira gate niyo mumbuzo wakigiye umuntu ingwe nakabugamba ho munonga akwe byangere byuzuza bana batu mukunda we izoba iyo mbere cyo mututazama cyo cyandete ikintu kwenda kubahura niyo kunagiro ebintu ebi nikahoza na ruga koti yo kubanza high court nazo mkoto masho nazo mkoto of appeal nazo supreme court na singo mutamushango kajinda ni pamwe y'umujuzi wanje guma no hurire kandi ubota rukurura umuhuje so cyanye gesa nyowe mu matters of law matters of court matters of law ebintu bya koti n'ebintu by'amateka Paul banonda kurugom bintu ebyo washikiro mu koti okozesa amateka kubasa kurugamo nakasenta kunyine kenji kakoraho unkanya unkamareni yako munano mu koti nishashura baroya ndikumanya ngo ikintu kiryo mu koti nuyiho muki baroya nuyiho mu amateka mbwe n'ikindi kiri kukurataho egine myaka 20 niyo kunkubere ndi wambuzo kajyo tunkuni badawo manareka kaharata ndi minister kandi minister njyamu mu kimanya kandi ni general ureke kunkwatana n'umbando kanyeta ko poroje yes for general tunkunde former minister chief of military intelligence chief of military security tikakunsera sera yeah. So back to the point. Ubu n'abantu babase kwetegereza ikigiye nyuma y'ibyo. And that's the message. Ino kurikinga abampurireho yotini mu ntaro zanyu nyena mutsterezane namwe nyo kungira kumakuntuma nguntu ari message ya reconciliation bawahabwa mu muce tukitwari obushobozo mu kwesimirana munyanyoko wote ni government hariho business yes neke kitinisa cyane cyo bari kubahereza umusinge gw'umayombekireho n'umusinge gwaki gwa security yone cyapa cyanje cyo kuri mu town no muningambare peace security nubwo musinge kutemerera abanyarukungiri President Museveni nibasha jyanyu nimo bamaze gutera UPM ampa abandi barwagatigati mwayeberwe abarwana ngo kubanza ninde kumwababirwa hati kumugamba aba MP Mande Dr. Besije Jim Muhwezi tumukunde Aronda Ekayanshe Kayoni tukasupportinga President Museveni kunkana nyina mutwegesane okubanje nambwe nukombero nkebi ubutuyinebe bimwe kugamba ibigana basasa na burenga rozani nyena utkozese history yitu bene yo twatomisho ga President Museveni tumje tunitugire cyo watushasho iki tusasize niki obisinje butine rutaro butine ki eti business ninje tegereza
n'omuntu omukukoragana nawe nimwetegereza twarga tugira omukaso nikyekyo twarga tugira obugambo orurimi wahabwa omundi enyuma nikyari kwija kwetegereza kandi nyo nimanya ngu obukirwa omu bantu banyu abo naija kukyetegereza kukira okuruga tugire kurwana kandi nyo kumwakumbuza message erikushembayo tinkwenda kugamba bingi after 40 years maybe we should discuss kagina we should discuss the message of reconciliation okutekereza na politics kikumanyisa okunaga n'omunyanja pana we should preach the message of reconciliation mwebale bantu muntu basasira mwebale mutusasira okuta ebintu politics omu makagwa geka yanyu mukagaba mudande mu LC kungobu ebintu kuba amezi twagagire mu byondo muteko kugabayura nicyo nakora munsasire mukama muhereze ekikongoro twekereze twena kuturi rero tushabe umugisha katwekereze mukaba myambabaze twena kusima ahabwa amagara ga kerene agana gatwegesa kintu cyango kandi twena wateranga hano tutakorga hamwe tutatene nyikerezemwe konga wo burungi bwe ngo muntu wawe watoretera ukunda no kwatanisa kandi twinire kimwe kwikereza weshaheji ariyo wawe deni usasi arimo kumura konka ngabo munsi ndongera kwereza family ye abana be abishukuru nabandi obahamye ayimukama obahezo mugisha gwawe kandi twena bahora message abijabwa rukundo twetenga umugisha gwawe rwero umugisha gwarango ubushobozi ubona dadeito n'umwana n'umoyo rukwera ngo bagume mwene ngo bakaniso burungi bwe bakorwa hati no kutebero byona Yesachira wandibona kutamikona kanda turisya mwiguru yatura kama witu no manya mibonano yo mituma yitu ukita matugawe agemba bazi tukanga kurukshawa kwitu kureko sasire mukamur kwera munonga babazi umucurumanza ushikire kandi utaho atwikiriza kurgaho mubuna kugupfa ahabo mu buzima rufu cyeshongoro shanduke rushuru Yesu magana bicanana nina kuko ruhango ushoboza ubona simrabwe mbabaze nyingi
twara umwe gwa mwene w'itongo kereni urukundwa wasigaho cyo tukutera umutumbu go mu itaka paka mu itaka zo mu nzu umucuco mucucu twinamatsiko gahamire takubangana sa wari azokero magara gataha wa Yesu Kristo mukabo wetu urinde mbere witemerere mwaka wakombura ugogo kitinisa namana gambasa kwegomora byona mukahurira Aurira kabirumurati andika ukwati no mushaka fero mukama ego nukomwe kugira wabone kumura kimwe murabana muyabo Ai mukamo ito tugerere imbabazi Ai mukamo ito tugerere imbabazi tate itwe atito umwito izina ryawe Yesu ukamo wije yokunda ko umunsi wakora umwito utagira ubutosha sasa sisharitu kito sasa watshaisa tatwara mkoriwa kweko tunumuri amina bango bushobozi bwona nitukusima kuba nyo ya fero mu mukama weyitu eturaneiwe kandi amagaraga bari kwesiga ku baheza kwihobule mezo obuvundirogu bagumane iwe umukushimirwa n'umukunanuka mbweni tukusima munonga hakuba ukundire kweta mwene wito kereni ukurwumuna kuyenseje yibibi kandi nikushengereza abubunji bw'imbabazi zawe uyikirize kusiga kumbarwa batoyinwa bawe dukura busubukama bwawe itwe hamwe n'abafire bona ibishito kimwe ngiye biri kwera tutulika umutinta cyawe utariho tutunje kushemererwa kukiye kimwe ko moyo no ko moyo abo Yesu Kristo kama witu amina ayirhango w'imbabazi ishawa mukama witu Yesu Kristo obo kuzokana amagara sima abo ko umuntu we no rukwicereza no yakufalya abo buriro muriwe kandi we no ruhurire kandi rukumwicereza tarikiro byo kandi Yesu Kristo akatwegesa na rumuntu mai Paulo rukwera tasheme kutonyeza abarugweje gero mu ruwe nkabatine masuko wena itatito ntweshengereza no bucirezi ukizore tujyo mukufa ko kibi tutahomagara go kukira tuba twarjuro magara gatumuru muriwe okwina maskwar mwine wito keren nuko yaba kandi akuzoka kwa abantu bona aciro cyahamperu sangwe turyaba rukwikiza ubwo misho bwawe twebwe mu gishogo ubwo mwana wo kunda munongara bari kumukunda kandi bari kumutina nagera ati mwije imwa butata yahira umugisha muhunguru bukamo bwabateka tekigo kwihakangwa kwensi itatitwe w'imbabazi ntweshengereza otebyo aha bwa Yesu Kristo muterano witu kandi umucunguzi witu amina imbabazi z'amukama Yesu Kristo okuna kwaranga kwatansa kumisebera kumite twena nabishemubona katenebro byona amina waye kwishongora abanyabuzare ba family mutema kataka ninge kandi n'umuhanga cyaba muri mbasakota amwe nabo abaherise emirimo yabo abesina
cyangwa umugisha mwakira umugisha mukama bahereza umugisha mukama barinde mukama bashomisha nagwamishoje mukama bagirire imbabazi kandi umugisha gwa tata na mwana na mwoyo rukwera bahumurize bebe mbere bagaruka mu myanya yanyu shogo kutakabasa kubarugaho hati nebona bararyaha tufasha abana ba family aho buka kandi abombe kikabatandukanye mu Rwanda.